Saint Benny Higher Secondary School Umsalai kala pelong ya ketobogo awareness program hapo kejingalam jong headmaster Father John Paul Simsan bat isar lambet lengdo marshilong ibade itobogo monitor tofei leader jong ka school lem bat kinohikai jong ka school mentaka singi ka khatratri ume arajar pulai da ka jingya irali na ka school ha ki jaka paiba jong ka shnong umsolai da ka bara ya ki plakat bat perta mai Meghalaya tobogo free Meghalaya bat ha ka ni ka singi laya don lang urang ba shnong jong ka shnong umsolai iba leki shalam lem bat ki members jong ka shnong nang ta shushu laya don lang ro ki police department umsolai Sar Major Alphonsus Ramde bat iba sungur lalu hadin belakut kerali layo yaki kintin seneng kintin kerau na i principal jonggate school i Reverend Father Leo Yabor nangta na irang pa snong jongga snong umsolai bat naga police department Jing kemen badiron lang badpi hagani ka sungi kaba rengkat pas telak ke pertei rengkat baru dikena school hari India ngira ke ya gani ka sungi kaba ngiong ka sungi bad pelai lu na kaji syate merau ha mutu baku weta tu buku mdai tang mo kuai untuk pel Laya tang uraja batna, uraja nang tawe ukul dan begitu gede gitu baku. Bat kiwai kijing di kiwa pensneu ya kijing koj kijing kia. Itip yoi bah hak itu hak level. Jong man lagi tu kijing bam kijing di ki bomte ka sarkar kala patho interest to health kama pensneu ya kijing ko kijing khia ukwairu upensneu ya kijing ko kijing khia secret ubiri upensneu ya kijing ko kijing khia udu masla open sneu ya ke kod kia bat kiwe de bat usika ro ya bampa usikar udai open sneu ya ke kod kia amna tipha ki ba latho antu bakim de ki batte ya ke kod kia
ayo kemen ban yo I ban yo snow yang kijing porta jumpi mo ban pelai duluy na kijing syate ha kini kijing bang kijing di kibas kibam te kibapen snew ya kijing ko jingkia kibawan ra kijing snew ya kimlang kasalang namar kadang ila melin hakabang duma kabang raja kabang khoini nantangin lej sasya genja nantagi kena kilej sakakian nantagi kena kilej shaudrox suki kini kijingbam kiyalam syaki nakabas snew syakaba kham snew pat syakaba snew syakaba mo from bad to worse. Ai ke cukup play ni don lang ki extreme apa jungi Pak Herman ibade rampak dong Jodong Center taru iwe na ki BSF Sipai ki mau pada Pak Arit Martin iba sendal lang ini pada ya angkat lang bengi seru station karali berwan hidup penika hon haji play ru ya Isa Major Alfonsius Ramdi ibala penai yang por jungi oi pun kam ham dagasi namari OC don lah jong program mai kum major ihaban safety rei la ya kontak mane te ong tongan perlai por bandon kan lang kenika program haji play ru syai ba laluru ibala wan sendandang ya major kenika por na ai play kino hikai paro hamtami itu kita organize kenika program jing organize ke jumpi kan long jing mentoi ya ki kena school bat kham tam me ya kasnong ka thau ke jungi kasnong musalai jungi hakaba ki kena school ki la ya rali pen school ya ki pai ba nong snong ya ki nong song dukan ya ki nong ya lenti ba ka don jingma la dangi peron kam yu duma kumle sipun ki nong hikai paro ki pa don dukan la bat ki pala organize ya ni ke program bat kham tam ke pangi pi ki kena school mana duk ki kelas ki parit haduk kelas 12 ki pala ya rali pensno ya ka slogan ki jompi bar haju poru ya ka bama pi peladon hangi ban ngap ya ka bangi don ban ongi pi mau nam itu ki bawat skol men subsnak tan mawam de kan ke jimpan kan mau bang ini ba ngin sim ya karai mau ngin sim ya karai bangin om m ya udumai biri khaini lani kino ki produk jong uduma namar ba bu jima nakabanta ka jing im ka jongi pite buai tobako de kan jasla de nam ude jing thum ubadon bontali ki species hawo mau don bontali ki species akaba uni jing thum don ya ka mau don ki species jogo kumbah nyu bontali kita ki species mau udon ru ya kita ki bi ba mau ba penmi batru ba penkerni yangi habangi melin pandi ya uduma dan ingi pam ya khoini ya habangi tip kateng ya uni usla dan uni jingthung ku meniko tiana tabakum ma de nakta katau ha uni duma udon utau nikotin de kata kabi kaba pen bernia yangi bat pen melen yangi bat penkerni yangi ha kabi de bat uni uduma teke kebanakan yang kajungikum kasnong hangni mau ngiwan hani ban mau ban ajimut ipi ban kentu ipi bat pen kendit benriru ipi itu kibala di ya uduma kadon kawika mau kadon kawika story sangap man itu ipi chaskor ba ladangi sim ya ka jokoy ban ni bu ya ka ha ukhiu bu ya ka jokoy sim ko umdai tha bu hang to po khiu pen me ya ka ding aba pila pen me ya ka ni ka ding kajokot kan syong pe hang tu kan adab kan adjust ya kamet juga bat ka temperature ka body temperature jongka jokot kan ile abala ban adjust bat ka tu ka jingkiu jongka jingkluit jong ka tu ko ka bapi bu ya ka hak tu ka ding takat ba kanega jingkluit mo ka hit kadang kiu ka jokot kadang adjust bi ala de ya kamet ka jongka bat kunta kaya hadu bakalan dan katmol jan poi ka tu ka boiling point pitip try mo boiling point katno ka de ka boiling point kibala ha kiba class captioning boiling point de katno jong ka ha 100 degree celsius syabon poi ya kata kalak khruit bhade nam syabakan tanam kalak khruit ka jokot hang tu kala sedang ban mi no maka langsung tu kamla syu ban adab kamla syu ban ajar se kamet kamun mi no nak tu ka
Haba kamut mi naka kajokoi kam nak syuk ban kenti na lor jok tu namal balai kadau balai bakam nak syuk kai ke ba pelong ya kajokoi bakam nak ban rengko na tu namal balai namar kan jingklut jok to kajokoi kam nak syuk ban kenti na kani kadai ma kadau kolong baka jakoi kala pen yalade nadu basdang ban kruj kala ajo si kemet ya ka temperature jaka hadu ba ka kala thanam kani ke jakoi kamut ban kenti no tekam la syu nama kala pen yalade kemet jaka kala telor hantu bat kam la syu ban rengko dala thanam ka bat kayap no hatu hapo ukhiu kani kajing itu khanamo zada pile aying le yakta eksperimen penlak baka jokai kan ajo sia de bat ka temperature ke baka dan kiu bat ka ka baka ko ban warna ni kolom sap ha kena school ba e khamtam kitu kiba di rumah bang fadar don kiba di rumah na kelas 1 kelas 2 bat kita terter apa pila di yo rumah na kalian ka jompi sisen pd arsen license hausen na hadir nanta lapen bernia lapen melan anda lak melan pila long karni pimla syuban rengko na tu rumah denak ta kadau shwa bangin sim yo duma la ni shwa bangin sim nok na ka khti jok par lok tungi la ni na dukan yo duma yo biri la ni kinu ki produk jok duma pidei ban ong m watta watmat ong m ya kini ki pas new haba ime pa jok pi ki ong snew kamut pidei ban tip bakalong ka pas new watta watmat ong bm wat nong mau wat nom tre ada ki parlok ju piru ki terwai pi yau neu duma bangsa ka wei pat ngi kwa ban hikai bali ngi khot ipi ki kana school ban yo ya ka jing hikai ka ba mau ka bangi khot ya pi kalong lada ngi khot ya ki bala teman ya ki kmi ki pa ju pi ban pen kelai ki ha ka bai dei ban kiar no duma kalong ka baen namar bagi ki la kerni ya pi pat bon na pleng ju pi pat di duma de na rakti ki bala di rumah nasete na don trai rakti ta beni hal ni baro ki padai bom di mo ki bom di rumah ki bom khaini na de bom rumah kamut ni khot khnang ni pi ai khnang ikne ka awareness program kolong bapil kia namari ki kme ki pa ju pi kin syam sitom bam kia bat i no yu rumah handai ya pi pa ba leng ba jumpi kat ni pi don ma daki hajar ngut kamut ba anda phila he na asam la shai le sisi kan penlong ya kaying ka sem jumpi ya pi shimet ya ki headman ki para ki jumpi ba ru ya kaying ka sem jumpi ba kin long ki balai na ka jing di duma kiam na kom ma pi mangi shimet anda hayeng ndang ilapoi ngi selok ya ki headman ki para ngi hikai ki para ki jungi abangi hikai ki kamut kini ki ba la dangi don samut si para manga ubahe kan hikai ki sawut ba nakaying ke jungi barok sangut ilalaj na kajing tu di duma ladama pi barok pilek kumta kajing kelakan wan kumbong fadal ma hagisnem ki pandang wan ma anda kitu ki pateng ki balahe ki lai no ngi ki pateng ki batmai ngin sim ya karai bangin wen sisendon berat sisendon ya uduma nakani ka snong ka thau batru nakani ka jela ka jungi ma menta kasi ka thim kadai meghalaya no meghalaya tobacco free Meghalaya tobacco free mentangin ong shwa seibeni tobacco free hadirin ong salai tobacco free bangin salah pat ong Meghalaya tobacco free lada nangi shimet nyimla ong kemut la shai la singi le ngin nomla banong tede nak ta kadaw han ni ya solok lang ni ai jemut epi batru wat nom pendon kam duma de ta kadaw ong epi shim ya kani karai na pi mo yaki para ki jumpi banong m ya duma ba khna ki we ba ki jing sniukin nom wat kan mau lada na ibarit ni sedang mana ibarit ni sedang na ukwai hadin uduma hakakiat na kakiat en poi hakadrox ma poi sho kenja ni bun kenja hadin u kenja poi sa udrox pan kajing im jungi kakutno tang hakini ki jing penbernya pas niu namar kini kin kta ya kakwat kakya ki jumpi kam tam ki khna askun uduma un kta e jimut jing perkhat jumpi baru un pelong epi ki balong stress
ma stress ka jimut jam perkhat jam pi kalong dum baru pi pimlak ban concentrate ha ka bai dei bat ka jing pulih te dei nak kata kadau mentangi ibon bagi besak kem ha ka bai dei bat udrop te kian lupa na dum manta dang ret kian nak ni jing mana kini jing blen bas new bat hikai ki weru ba kin kian nak ni jing blen bas new lada village sadukan lada village sanu ma let saying jompi lada email lada ipa jompi email phathit raja ipa phathit secret lada biri hikai ki ban ong m ngan nom tre ban lethet ma pe yo sha shok mong phadat sha shok namar ba phim tre hanre nak benta ka ba bha ong ye ki m phila phanam ka signature kompe phasa nyam hai me pa la phanam te ka tu ong ye ki lada ki phai phi ki khon lethet biri ong phila sain bangan nom tre shu bandi duma ong ye ki phila kulam pendat la ka jong ka kulam wat nom tre ban lethet duma lada don ki bade duma ru hapo compound marjan bar ka school pentib headmaster nang ba kinship action bat ka don ru ka ma ain ke ba I major insa ma I insa patai khampa sibet ha ka bede bat ki dukan ru lada kini ki hep ki baret ma phi ki ba ret ma ki ba dang le school phile thit biri phile thit khaidi hapo dukan lada lam kemut nak yang ka jungi ngin report si pulit kinsa pan sitom phi ka don ka ain namar kani ka don ka tobuko ak ha ka ba phila bat sak pan sitom wala da phidar de ki khna school ki baret ro jadi nak kata kadau ka e ka bangi kwa hne ban sna bot kuntu kalong ban kian nang ta ban ong m ya u duma ban ro ban ong m lada ki pa mai lada ki parlo ki jumpi ki kme ki pa ki jumpi ki phatet duma namar pangitip lada ma phi lek penthet hadin nang tu phi sedang ban ibang lal sedang ban ibang phi sedang ban mam dala sedang ban mam phila kherni phimla syuban ma phimla syuban that yu kan jiri jong jingkan ni kumpanong tu kejakwat ke pengai tu khana mene anda kana kerni hang tu kala bulan panan kam lak syu bat kenthit bat ron ko na ka tu ko ka balak fluid bat kaya no hal tu ka thnam jadi nak kata kadau wa e phi baro ki hep ki bari ki kena school hang ba phim long ki ba shai nang ni shakmat ban ong m ya duma ya khoini bat ki we ki jing snew lada phi kian nak bas new ka jing im jum phi kan long ka ba lada phi ngop hakini ki bas new kemut ka jing im jum phi kan su pulam kalau ke papanai ke jompi dan nak kata kadau nak kalian kejungi hang ning iwan ban kentu kan pami pi ban ong m yo duma batru m ni kino ki bapen mi na duma sayam bat ladang ilap ma ladang ilap dong bat dong jok sentar lada ilap mano ki khna ki bathit duma ki bathit biri na po dukan pentip sanga ngang pentip sepulit insim action ikum kita ki khna lada lap ru abayat lenti lada don mano ki khna ni sisen ngalap permit ki khna ki ba mo sau pha ni akting ong oi te teman de uduma marsini I ki bret tu dema ki phatwot mi tho mano ki khna lada ngilap yang sai sisen dengan kem min ai bispulit ki pulit kendai kabron kam jadi nak kata kadau kerpat epi ki khna school kian patnom kata uduma ong m ya duma to sai sisen ngin rak tingin ong m ya duma Indianis Higher Secondary School Saint Mary's Higher Secondary School Solai Meghalaya Okey, tak boleh sebut boleh saya jaru. A very good morning to every one of you. Give thanks to Ms. Meren who presides over this function. Give thanks to Sir Diki Shalam, who is the headman of Solai, then other teachers and non-teaching staff of this Saint Bini Higher Secondary School Solai. Kublai Shibun, Bangalayo, Umkane Galap, Benedon Lang, Hagan Yasi, Bamenta. Nadumene, Ngai yang day biaya rally, Kalong Kai, Open Kanmau, Hakipor, Hiladep, Hakibangaru, Nangum, Knat School, Jungka Saint Joseph Higher Secondary School, Mden. Nisha Pertai, itu slogans, ngamtip, kia, yo, jimentoy ni kimyo jimentoy, Henry, halade yang asimet, Kalong Kai jimentoy. Dia ka society, dia ka ingkasem, Markumbela don gitu ginung keren ke mensua, kajing sedang jungi dah kebarit ya.
kala ban pin kala ya ka society ya ka shinong ka thau ya ka imlang ka salang kom ban ya thu longkot une uduma dan tobacco mau hakti nong wei umdei tang tu uduma hendrei kalong ke jingdi ke bapen buat kalau kaya seriam sih kum uhiron kini ki hir une uhiron dan drugs hak babarok nyetip hak pertai selon sarmata hak babarok kena samla kila yang ngop ni kibala don kibala tray hak ni kam man kas ni hak biala khma bat katu balai namar kas dang la sutiet hak long ying long sam ding tengai ki kon samla ki jungi hak bagi le school le se hak basdang kalong kon katu kas skit ke bakila pengi ni kena kelas 12 hak banungkong nia sedang nak beri dia Henry ndala kerni nila sedang mengam kita uduma nungkong ukta ya ke bor perkat kalau high risk ya kibri bapen kami kini gingdi kam tam pila banio cancer lung disease pila yo banlong banio stroke kata kajing mensa kajing ma kepala apa hanya gitu di penongkam ngambong tai kena senrang ibadi ya kene omdei tang duma ndre I think barkhoi ki don ki kan thero ki basya penongkam yu nu itu raja ne ini golden ne ngaso ni itu perlopong ha dia bam yu to em duma sumbang muta bala melin te ni kata kau bala melin kamu ni bang ngani thu yipi ha prashang te kai tu longkhot cigarette babila dat thang ki don ba hoi pirim di da don ki badi ha prashang te kai tu longkhot cigarette bala dat di prashang law tu yu filter bagi ongo law tu hapo pini i bayong bala spring longkum era this just imagine utu rumah ba pibdi katdem duma ka ba pidi karum support but just imagine haba utolong kot cigarette uyong adu kato kamun baro ka idam duma kaya syakwo klong nam jumpi dia kamlong tik kum utolong kot cigarette kilang simpin sniu mendai tang kata namara haba piding tang sisin utolong kot cigarette udang yong adu kato nada piding man ka sngi hadu kanno kan shan ka jing im jungi kaweru nga kumbala kilai mene kira peni te kena kelas 12 ka to skit aku ban ong ba kidon ki parlok mam ngamaga ngajon ya kan kam aku ngajon kade ka story ke jo ha jing im ke jo ka bangala yung edus penai ku yung ha ngam don re penai jimbroi ngam don mi jon kam le yu ku ngene ngam are just show me the manual which shows that police personnel should smoke. Ngau just show me the manual. Nada kadon kum kata ho ngendi Henry habakam dan apa manual balik ngendi. Kamlong ba police personal undi berkhot dene ude compulsory mendi ka ya biri lan yu secret. Dia ngah hadu menta ya kata ngam jumat. Bakai kama kwa ban ong yipi kalong ba. Ho kumba ong ido inong kren mamene. Irong ba sinong. Ya ki balak temen. Kala long katinget ban ong yikiwat nomdi namar balik kila melin. Ndre kwa ban ai imot yipi ki kun ki ti ki badonang ne. Kide ban long kanuk sai kiwe nang ba nda pilar mba la hela san kiwe kinom bot ki kun ki ti jong pi kinom bot kamba ba ki me ki pa jong pi la yalam namar bali abang asum ka edukan kai ga mga pensulungo kalong ba just sans nem ndris nem sipos nem kiwan edukan yong kumno ong penai duma ha ngate no ta mana bendi bendi ipa pati ipa kalong kai ke bileran te kai ke mako menong ne kalong ba ya thu ye ki kimi ki pa jong pi haba ki pha thip ye pi ong ye ki ba mlong man thiet mangi balai we are just below 18 years kadon ka section juga ang ka lo ka section ka ba ong ba section 7 of cigarette and other tobacco products up 2003 kabaong ba
unono breu unumla ban supply lane bandi yo cigarette lane duma haki jaka ba. Section 4 jongkane ka COPTA, Cigarette and Other Production Tobacco Production Act kabaong ba ka section 4 kabatay ba ngimla bandi duma haki open place lane haki public place. Kata ka section kabatay ba ngimla bandi uno breula badi haki jaka ba community schools, kidukan, ki hospital. He can be prosecuted under section 4 of the COPTA Act. Teka fan kan long be sa arspa kam yang ibn siu tak arspa andre ka ka bang akwa banong kalong bay kadeka kaburom ka ijot tungi habang siya omba itu ila siya fan bedi sigaret haga kapat ba bane bedi dumah haga kapat ba. Tenang tang akwa banong kidon gi kena school mo kumbang ii mene kilaya perta churhami katu slogan ka bang Meghalaya free tobacco. It's good. Henry kane kading pertanyaan ika ay kane. But kadei ba hipenmi ngado kamen sim. Kabab himnum kwa bang kata el tu jing di makan buat epi. Te kalau ngau epi ba you cannot sing bini. I don't think that they will do the same thing. Hakermen ba pi ki kena sing bini. Pinum long kum kitu. Pidei bendon kamen sim kabaong ba em ya kabas new da pio perlo mio Henry pimdei ben bot ya new pidei ben jit kababha pidei ben long ki role model jong ka snong pidei ben long ki role model jong ka society namar pidang kena kumne la sai pila long rumba pila de ki nong elam jong ka snong ka thau pila de ki nong elam ko ka society tenga sungu ye pibar khoj hoj lada ngamla ban keren ha nrai ki por ban kot ngam nang ban keren ro chu kristen no to tega kublai shi boni fibar khoj ki organize kan program denang na shikmat na karmen ba kai ba filale man ta kasmi kalong kan pun pe skor ye ki we kam tam mi pa jung pi don ki mi ki pa ki bang akwa ban ong ba ki berkat ki don lang ba ki kun na ki don bat kun rit na ting ba din duma ba di the same thing kumudi ila de bendi kunung na jongro entang ngiro adukan ngai ula de bisa ndala de bisa perwadon ki kena kelung tu biya di salang ro kirang ba don bomdi ro bepli perwai kata musim duma telan di entu teh ngating tengau ngat semha sebab mik sebarang di sebarang it's not good. Nonga ila dewa ngam di ko welong bam so tenat kidon ke kelong kena apa brom lang. Kaya kata ngasyong. Te kata ka second hand smokers kala long kaju ada ngam di pibim di henry kidon ke bedi yang tu nya syong lang nya yeng lang kala long affects the same thing. Kala long kumangi di lang namar bale inhale ye kato kal air ka ma i penmi ka kedem ka penmi ma i ing la ring musim lang tu. It's not good. Kalong kai ka ba Kababakla manginde kene. I want to convey this message to tell your parents, your guardians, that we should not do all these things in public place. Namar ka anyi ka don. Hoy amne hanung kendong dan even asoro tamba ngimla ban enforce ya tu namar kadang kidang de hanung kendong ka jurisdiction. Kapor kan sabatay kapor kan sailang haka pangila ban penalize kiru kung katu haka section 4 juga COPTA. Detang ini kenten kublai sibun kublai syajarmu.